دما خوش ببینرین هجای رو 6 آذر 2023 روزان روزا دوشنبه بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکش یل لسرانسری جهان رودانه امیجاره کردن حول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جاره کردن دما خوش ببینرین هجا لترکیه دما هل بجارتنی نیزد به ماسیا ششلینگ ده نامزدیا سرکماری جهبی قلجدار اولوده اصرار دکه هرچه قاسی پارتیا ای او یک رد کربه جی لی 5 پارتیین دن این ماسه لسر ویه که اصرار دکن تاوی گوتنین تونتین سروکا پارتیا ای نه جاره کدن وگریا لسر ماسه تفاقا کت او آزادیا کو همو هزاخواه دای خباتین لحرمین ارتش جی بو بریارا داویا نامزدیا سرکماریه جویا. لترکیه نزیک بوون هەڵبژاردنێ را پێواژۆیە ئالۆزیە سیاسی دژوارتر بووە ئێدی ئالیش بۆ دیارکردنا نامزەتên سەرۆکۆماریê civînên xwe yên dawî pêktînin. Partiya Demokratîk a Gelan HDP gorojeva xwe ya esasî xebatên li herêmên erdhejê ye li hêla din xebatên hilbijartinê jî temam kirin. HDP biryara xwe ya dawî ya ji bo namzetiya serokkomariyê jî bo piştî civîna tîfaqa ked û azadiyê hêşt. li aliyekê tîfaqa millet hewl dide maseya şeşling biparêze û li aliyê din ji bo helwesta partiya İYİ dixwaze çareseriyekê peyda bike. 5 yılında. Piştî seroka partiya İYİ Meral Akşener dijberiya xwe ya li ser namzetiya serokkomariya serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu diyar kir alozî derket. Akşener di civîna duwazdan a tîfaqa millet de namzetiya serokkomariyê ya Kılıçdaroğlu red kir û mase terkand. Akşener niha jî îşaretên vegera maseya şeşling dide. Şaredarê bajarê mezin a Stenbolê Ekrem İmamoğlu û şaredarê bajarê mezin a Enqerayê Mansur Yevaş serdana Akşener kir. İmamoğlu Yevaş têkildarî hevdîtinê peyamek weşand û nîşanên vegera Akşener ya li tîfaqa millet da. Akşener pêşinyar li her du serokên şaredaran kir got bibin cîgirê serokkomariyê. Piştî van hevdîtinan berdevkê partiya İYİ ragihand got Akşener li maseyê vegeriya ye. Ji bo pêşinyara Akşener ya bo İmamoğlu Yevaşî tê payîn hevdîtinek du alî pêk were. Çavdêrên siyasî dibêjin ev veger piştî Akşener dît wê derbeke mezin di hilbijartinê de bixwe pêk hatiye. Her wiha heta amedekirina vê nûçeyê hîna maseya şeşling namzetê xwe yê serokkomariyê awayekî fermî diyar nekiribû. Türkiye'nin bu fotoğrafı görmeye çok ihtiyacı var. Yarının Türkiye'si. Rusya êdî li rojhilatê Ukraynayê nêzî serketinê bûye di demeke ku Rusya herêma Bahmutê dor pêç kirde li Zaporojyê jî êrişê tabora Azakê kir rêveberiya Ukraynayê jî li dijî dorpêça hêzên xwe ya li herêma Bahmutê ji nû ve careke din ketiye tevgerê. Şerê li Ukrayna li rojhilatê welat dijwar dibe. Rusya niha li derdora bajarê Bahmutê kom bûye. Li aliyekî bajar dixe nava dorpêçê û ji aliyê din jî hewl dide piştevaniya hêzên Ukrayna ya ji bo herêmê asteng bike. Serekaniya Ukraynayê ragihand got di nava 24 saetên derbasbûyî de li Kupiansk, Liman, Behmet û Evdevîkiyayê bêtirî 130 êrişên Rusyayê hatine têk birin. Serekaniyê diyar kir got hewldanên Rusya yên ji bo dorpêçkirina bajarê Bahmutê didume. Berdevkê koma hezbên rojhilatî ya hêzên çekdar yên Ukraynayê Sergî Şêrpatî ji CNN re got. Rewşa bajêr jê dijmin re wekî ermanceke pêşîn tê destnîşan kirin. Zehmet e lê bil kontrolê de ye. Şêrbatî anî ziman got êrişên dijwar li hemberî gundên li Bakur Rojavayê Bahmutê pêk hatine. Şerê li Bahmutê ya herêmê stratejîk ya pêşesaziyê ye
جهاوینی به دوام دکه. بریا نها فرماندار کما چکدارین واگنر یا روسی ji Serokkomarê Ukrayna Volodymyr Zelensky xwestin got hêzên xwe ji bajêr vekişînin. Fermandariya Ukrayna iddia dike got hêzên wan li derdora bajarê Bahmûtê derbên xurt lê çekdarên Rûsyayê da ye. Li aliyekî din, Wezîrê Parastinê Rûsya Sergî Shoygu yê êrişa li ser Ukrayna weke operasyoneke taybet bi nav dike, serdana herêma Donetskê kir. Di daxuyaniya Wezareta Parastinê Rûsyayê de hate gotin, Shoygu di serdana xwe ya li eniya Donetskê de bi fermandarên li qadê re civiya. Ji bo xurtkirina hêzên li eniyê, ferman hatiye dayên, gotiştên pêwîst bê nekirin. Him wextê rewşa li Bahmûtê hêzên Rûsyayê dixwazin li Zaporojya jî derbên xurt li artêşa Ukraynayê bidin. Ji bo vê yekê Moskw ragihand got wan li Zaporojya tabûra azakêkirina armanca êrişên xwe. Beriya salekê vê taborê bi şerê Mariupolê re bala cîhanê kişandibû ser xwe. Ji aliyê din ve Zelensky doh li Lviv bi Seroka Parlamentoya Ewropayê Roberta Metsola re hevdîtin kir. Di hevdîtinê de hêviya destpêkirina danûstandinên ji bo tevlîbûna Ukraynayê di nava Yekîtiya Ewropayê ya îsal de hat gotin. Хоча трішки холодно сьогодні у Львові. Мені дуже приємно сьогодні бути тут. Правда. بلم به روشا ایرانی دوام بیتن سیم هنکو لدبستان ایرانی لدش خواندکارین کچ ایریشن جهرکرین بیکتین حتی نها به حاضران خواندکار به جهری حادنه جهردان او لنخوشخانه آنتینه گرتن هرچی قاسی دستلات ایرانی ادعایا لحنبری خواه رد که لی حتی نها نکاریه برپرسین که او ادعا دکن جیدر خن هولی شاهدین بویر دبیجن برپرس لحنبری بویر جهردان کچان به هلوزد مینن. 400 نفر تو مدرسه یه نفر فرستاده. بهتری سه ماهانه ایران بویرین شهری بونا خواندکارین کچ در روژه ویده ایران اویک وکه ایریشن کیمیایی تیم بناف کرن. حتی هاجی دولتا ایران نکاریه پیشی لجاری کرنا خواندکاران بگره. تایبت جاری کرنا خواندکارین کچی فکارین هی زیده تردکه. لدهان دبستانین لباجارین جدا این ایران خواندکار بجاری کتنه. حتی آنها دنوا 100 روزان ده بهتری 2000 خواندکار بجاری کتنه. هر وحال 6 ایالتان بویرین نو هاتنه دیتن. رغسنا مافن مروان هنگاوی جراگهان دو جمارک خواندکارین که جاره کدم بجاری کتنه. ده همان دمه ده مدیای ایرانی جی بحثا جاری کرنا خواندکاران لدبستان باجار تبریز اوگون دواره ویکر. زادروز ولادت حضرت زینب کبرا سروک زانینگاه زانستن بیجیشکی یا زنجان حسن بختیاری جی لوی یکی مکرهاد گو حتانها لگلک دبستانان مجارا جهری کرنا خواندکاران دوامه. لگوری آگاهین گول سر طور مدیا جواکی هاتنا پاروکرن روژا یکشمی هریکیم 5 دبستان لأحواز راستی ایریشا کیمیایی هاتنه. ریوبر زانینگاه احواز جی اویک پیشتراز کر و 4 کس را کرنه نخوشخانه یه. خوندکارن دبستانی جی تکلداری ایریشین هیزن دولت آخوین و گوتن همو خوندکار لحوشا دبستانی هشتبون و بگرانی زختن خل سرمد دوماندن جبر هوا قرش آناو دبستانی روشا گلک کسان خراب بو. هنگ جوان لنگی وانسس ببون و ند کارین خل سر پیام بکرن هر وها گلک کس جید ناو ایشه ما بون لیبر پرسین دبستانی بویر جدی نگرتن. هجایی گوتنه گو حتانها گلک مالبات حول ددن خو بگهینن زاروکین خو لیبر پرسین دبستانی ریناد نوان. و در مدرسه بستن گفتن که به جنبان وارد حیات نشین چون ممکنه لعالیه دن لگوری آگاهیان گوتنه پاروکرن دولتا ایرانی کسین گورا کرن نخوشخانه پشتی تداویه وان به شرط و مرجانش نخوشخانه دردخن. او جدوی خوندکار بویرین رودایی به تو آوایش کسکی را نبیجه او پارونکه. لعالیه دن ایرو سروک اولی ایرانی علی خامنه ای تکلداری و مجار داخویان یک دا. خامنه ای جاره کدن ادعا کر گو اف یک کار دجمنه و تکلیه خوب دست هلاته رنینه.
خامنه‌ای ادعا کرد گو اف بویر به دست هزین شدر و پکتین لی ولاتین ایران دیار دکن گو اف پلان دولتینه لدیجی خوندکاران شر تایبت دمشینن. بلی رژیم طالبان دست جه هر تشتی بردای او تنه جبو پیشی گرتنا زانستا جنان کار دیگه ددمه که که خواندکارین میر لزانگی وگریان ده لی جبو خواندکارین جن جاره کدن دری گرتیمان. جتباخ 2021 و لأفغانستان زانبونا جنان وكما ترسيا هري مزن تديتن. تبگرا طالبان یا الولاد دا سلاداره ده هر درفته ده زختا لسر جنان زیدد که. قدخه زانیگاهان آل جنان یک جگل قدخه گوبه رجیمه لسر جنان فرس کریه. اف قدخه لگلک ولاتین مسلمان و لقادا نابنتوی بوجه نرازی بونه. داویا مها کانون وزیر پرورده بلند راگهاند بوگو جن لگوری پیوان نخماندنه گورو بدن خواه دوی به تمامی بنخمینن تب نگریانه. به وی حجت خواندنا جنان یا لزانیگه هاتا قدخه کرن. زانیگهان جی خوش بو جن و میران به ساعت درسه و پولان جهف جدا بکه پیوان نو دست نشان کربون. تنه ماموستین جن آنجی میره به تمن مزن دکاری بون درسه بدن خواندکارن جن. گلک رایدارین طالبان ادعا کربون گو قدخه پرورده دمکیه. لیبل دیار نکربون گودری دبستانان و کنگی لجنان بین وکرن. دبستان ناوین جی سالو نیوکه لزاروکن کچ گرتینه. دی دستلاداری طالبان ده جن نتنه جدبستانان جگلک سازیان گشتی جکار هاتبون دورخستن. جن بی مرکی نکارن جمالی درکوین. هروها دما گو جمالی درکتن جی نچارن خواب تمامی بنخمینن. مها مجداره چوینا پارکان بخچه سالون سپوره و حوزان جی لجنان هاتبو قدخه کرن. بلی هر ام به جیرانه کی افغانستان پاکستان دوام بکن لایالت بلوچستان یا پاکستان لدیجی ماشینه که پلیسان ایلیشه که خوکوشی پیک حد انجامی ده نه پلیسان جیانا خوش دزدان. لگوری نوچه روزنامه داون لسر پرا بولانه یا لسنوری حریما کاتچی او سویه یا لدیجی واسیته که پلیسان ایلیشه که خوکوشی پیک حد ده انجام ایلیشه ده نه پلیسان جیانا خوش دزدان و 11 جبرین دار بون. حتی نها تعالیه که برپرسیاری ایلیشه لخوانه گرتیه ده مهنداویه ده ایلیشین تروریست لپاکستانی زیده بونه. به تایبەتی ئەف ئێرش لێ پارێزگا خەیبەر پەختومان و بەلوچستانی پێکتین. ئیسلاماباد دیار کرد کو ئەف ئێرش ji aliyê Talîbanên Pakistanê ya li Efxanistanê hatine plankirin û rêvebirin. Efxanistanê jî ji aliyê xwe ve ev îdia redkirin. Sihê çile di dema nimêja nîvro ya li Paşawra ya Pakistanê de careke din êrişeke xwekujiyê pêk hatibû. Wê demê di êrişa li mizgeftê pêk hate piraniya wan polîs 102 kesan jiyana xwe ji dest dabûn. Police officers from behind. 9 police officers died and 60. Many others lost their lives when the roof came down. بلی li Bangladeshê agir bi kampeke penaberên Rohingyan ke di şewatê de 2000 kon şewatên 12000 kes jî koçber bûn. Şewat li kampa yazdeyan a li Cox Bazarê ya herêma Sinûrê ku zêdetirî 1 milyon penaberên Rohingyayê lê diman derket. Rêyadaran balkiyandin ku di bûyerê de 2000 kon şewatên û 12000 kes koçber bûne. Rêxistinên alîkariyê yên Komseriya Bilind ya penaberan ya netwên Yekbûyî û bernameya xwarinê ya cîhanê jî di nav de wê alîkariyên xwerekê û piştavaniya koçberan bike. Rêveberên herêmê dibêjin ew heta niha jî nekarîne zirar û ziyanên dawiyê texmîn bikin. Hate piştrast ku tê ziyanên canî çê nebûne û agir hatiye kontrolkirin. Rêyaderekî polîsên xwe cihî diyar kirin ku hîna sedema şewatê nehatiye diyar kirin. Berê jî li kampa penaberan a li Ox Bazar a li başûr Rojdatê Bangladeshê şewatên bi vê awayî derketibûn.
دنابرا عراق و مصر ده ترافیک که زیده یا دانوستاندنان هیا سرک وزیر عراق سودانی سردان مصر کرد سودانی ده سردان ده پیمان نو ین لگل ریوبریا قاهره امضا کرن. درباره جوینی ده اوفیسا سرک وزیرتیا عراق داخلانی یک بلاف کرد. لگوری داخلانی ده جوینا سودانی یا به سرک وزیر مصر مصطفى عبداللهی ده بحثا برفره کرنا آلیکاریین هر دو آلیان او مزین کرنا بازرکانی هاته کرن. د داخلانی ده تی گوتن مصر پشتگیریا خویا جبو شری دشی تروری دوباره کر جبو پاراستنا اولکاری او آرامیا ولاد جی پسن عراقی دا. سرک وزیر مصر بحثا گرینگیا کار او هفکارین دوالی یندنا برا عراق او مصر ده یا جبو باندورین کریز او برزیره کندین کر. بحثا داخوازین حکمتا مصر یا جبو آویتنا گاوین جدی او بربچاف جهاته کرن. گوری داخلونیا عراقی و مصر به حبر دیگلک وارانده پیمان نو امضا کریه. دوخ سرک وزیر عراقی محمد شاه سودانی سردان مصر کر او به سرک وزیر و سرک کمر مصر را جویابوم. بلبینرین هجا ولاتین اندامین نتوین یک بویش بو پاراستنا جورین بیولوژیکیین لسنورین دریاین گشتی داوی ده گهشتن لحفکرنه که لحفکرن پشتی دانوستاندنین سالین دریش بک هات سکرتری گشتی یه نتوین یک بوی آنتونیو گوتریز جی جبر لحفکرنه کیف خوشی خوانی زمان. لسینورین دریایی ین وکریش بر خمساری اقریجیه گلک جورین زندیه لبرتونبونه بون. Good evening-ish, ladies and gentlemen. ولاتین اندامین نتوین یک بویی جبو پیشی گرتن و پاراستنا زندیان به سالانه لری بازکی چاره سریت گرن. لباجار نیویورک پیشتی 40 ساعتان جدان استندنان لحف کرن پیک هات. پیمانا گو اونیزی 20 سالن دبن لیکولین دیا آرمانج دکا گو جهرنگی بیولوژیک جدر و حقوق دریایی یا نتویی یا ولاتان به پاریزه. پیمان جسیان دوی سینورین دریایی لناو خودگره. جبر گوهرینا آب هوای نیچی رازیده و ترافیکا کشتیان باندورکه نیینی لجهرنگی بیولوژیک دکه. تویل گوری پیمان وینی چی را ماسی گران سینور دار بکه ویل سر کانین دریایی رین و گوهستنا دریا او چالاکین لگری نیجی سینور دار بکه. سکرتری گشتی نتوین یک بوی آنتونیو گوتیرش درباره پیمان آخوی او پیمان پیروز کرد. چارچوبه قانونی یکو 193 ولاتان لحف کرنه تی چاوره کرنگو بفرمیل نتوین یک بوی ورا پشراندن. پشتی وی ولاتین نتوین یک بوی وی بریاره بدن کاده ببن آلیگره پیمانا گوش بو امزکرنی ورا وکرن یا نا. لیبلیل پیشیا پیمان هنگ زحمتی هنه. یا هری سرکه یا وانخالان لسر سپاندن و فینانس کرنه یا. جبلی وی پرسگریکا چاوانی پار وکرن آب آوای کی عادل چافکانین گنتیکی ین دریایی او قازنجا گوشوان تی بدست خستنه. جبر پار وکرن وان چافکانیان ولاتان تین پیشبری هف. Have seen debt service payments skyrocket by 35%. So, Excellencies, least developed countries need a revolution of support across 3 key areas. First, they need بلبینرین هجا ام لورد جیجن داوی بلتنا خویا جهانی و دبیجین حتی سبا جارک دنورین پیشیا و بمینندنا و خیر و خوشیده هر شاد بختار من.